Rigite wa bodi utalii aja Kenya nora warujera gite kia mubunge no thimenti Halima Mucheke na atarite Amiro gwetana mbere na wandi mu miti akiaria. Mucheke ugite ini onjira ya teithia kumenyerera akiuga ate kwanda kindi kinya ni babatere kumenyera mitiu. Muthuri Muriuki ari na chionkurukia. Mukarigite wa bodi utalii aja Kenya no Halima Mucheke muthijo narua na kinyendeki factory kawa kia Miriru nikenda gutira na mbere uge mutongira mugongo Dr. William Samoei Ruto maguta mbere kwanda miti nikenda gutigirite kumenyera rera na nandi kumana na directive ya His Excellency the President ya kuuga twande miti o ministry ni mbita kwewa miti ire bati kwanda na ki ministry yetu twachoka twaewa okay authority ke organization ya ewa miti ire bati kwanda na batwiki yetu nandi tugai mwanka tukinyenya na Amiro tumbe kwanda miti nikenda nthiguru yetu itikaringike imanto ja climate change na thina iria bukuona chumene na kwithirwa itwagire miti mantu ijagarukanire lakini nandi tukwenda kurekebisha na ito chiumetie itwandite gukwingi na aja Meru na Arua turenda kwa twanda miti 1,200 tingi iria itagwa kia Miriru yo ntu itwandite Miriru na Miriru ire ara iminge mono tukanda along the river na inkwirigira mitu yonthe igakura kwa hivyo na wakikishieni mitu twanda na Arua igakura na abo keja kurionga kinya kawo itwandite nyuma aja ukona kawo kaiga kabongi mono itwandite 034 na ndi kinya kawo inyako igatetha iria kwithirwa gakimenti na climate change kuringana na Halima ugite nandi untu bubu bugatigirinya nchiaro rikeja ikethira riera ririga untu bura bukombikana antu bachumire na wingi kwanda miti nya kumemenyera nontu manto ja climate change ure umbite kwambiria kutumiza utote kuona no utote kuigwa nya pain nontu tanande ria kugire mbura ikaingia ika floods kwara kukara excessively kwa wankwenda kwira antu betu ba Meru ibatwire kwanda miti lakini ongereni twandeni miti nontu bwa nchiara chietu ile ikeja nyumene bomba kwithira nthi uratwethire kari ambao tunaomba hata serikali yetu itusaidie inunue miti kama ni national government na county government tuko na miche inunuliwe at least wananchi wasaidiwe kwa sababu kununua miti kunakuwa na gharama na hii miti siku hizi hatusemi tunapanda miti tunasema growing of trees kwa sababu tukisema njasi kupanda inandampiwa huko watu wanaenda ukikuja hakuna miti iko pale lakini sisi tunakubaliana na kupanda miti na kutunza na ndio hii kikundi inaitwa Environment and Conservation. Ankiripotera Urujuma Muthuri Muriuki.